Berapa usianya, Nak? Bulan 4 12 tahun. Bulan 4 12. Berarti ini kelas 6 ya? Iya. Oke. Tahun depan bisa lagi nih juz 30 harus juz 1 nih. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, anak kami Wulan, dengar nak baik soalnya, tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataghsha. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya. Soal kedua. Izas sama'u fatarat. Izas sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatarat. Wa idzal jibalu wa idzal biharus rufujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, satu lagi soal terakhir. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim ya. 3 soal sudah dilalui. Gimana Pak Ustadz Rafi'i? Ya, alhamdulillah bagus. Ya, sudah diselesaikan, tapi ada beberapa hal. Jadi nanti anak kami Wulan nanti kalau ada dalam Al-Qur'an bertemu kalimat ana artinya saya, itu dibaca pendek ya. Tadi dibaca faqala ana rabbukumul a'la. Ana itu ditulis panjang, tapi waktu dibaca pendek. Enggak boleh ana, tapi ana rabbukumul a'la. Nah, itu satu. Kalau ada salah enggak usah di apa lagi seperti tadi. Inna fi dzalika la'ibrah. Enggak usah pakai salah ya. Apa yang kena salah dia tambah lagi. Mungkin kebiasaan waktu belajar Pak Ustadz. Ya. Kan. Nah, itu salah dia enggak. Inna fi dzalika la'ibrah. Kalau dia udah salah ya
nggak usah tambah yang lain lagi kan. Diam aja Pak Ustadz ya. Ya, Ulangi gitu ya. ulangi gitu kan. Kemudian wajibnya dikasih nak ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Syaa itu huruf mad wajib muttasil kan. Nah, itu mimati bertemu ba fabashshirhum bi'adzabin alim wa syahidin wa mashhud. Semuanya gunnah itu. Diperbaiki tajwidnya. An-nari dzatil waqud. Semua itu digunnahkan ya. Supaya bagus bacaannya. Kita tidak hanya mengejar mulus hafalannya, tapi tajwidnya masih berserak ya. Masih ada kesempatan ke depannya. Baik ya, makasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Yudi Maha. Hanya satu saja karena catatan Ustadz sama dengan Ustadz yang tadi. Satu aja, napas jangan putus di pertengahan kalimat. Misalnya fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Jadi sebelum membaca tarik dulu napasnya ya biar sampai dia. Oke. Baik, makasih. Oke. Makasih Pak Ustadz, makasih Ananda Wulan Aprilia yang sudah memberikan penampilan terbaiknya pada sore kali ini. Terima kasih Wulan, silakan duduk kembali.